Shalam kami nang soda TBC Checkon we matun sada yang the clay viewers psychorally ngapa Shalam chipun delay na achina kare sa ka kala TBC Checkon ni ngasun ngaya ka channel hili follow samili kala azingli mi the clay link hili zang the follow samilu itum na ning uklung samata kuida achiwi chan kapang hi nganarum shitsa psychorally so kami ngasarano Imphal khai ngator itum li rana samang sak lushit hauda itum ralim son mi sei razang khai psychorally kala online ling room da leya legi shit ka sang bing chi veli aring ngator yaw ko mi ring ka pa shalam kala Jesu Christo with chingri ga hai ji uklung li da shung mi sereno ga ji hangai la ge thui hai Sunday masam ga phang hi ka sang ga ma ga thai thai masam ga phang thai ta Itumi church member being Hilimara Gajicha Wishimli Rally Kokromatama family worship quiser the later Gaji Shitsangay Talak and Raster Holder Itumi Lanko Lamfel Gatava to Ming and Idly Tada Ramak the Lake Ayakli Pomoda Atumagang Ropai Ishi Church Vara Talak and Pomro Holder Kanung Kan Kai Kasakajunga Audisha on Sunday. Itong may kokrom hi cancel sao than lay shi hilik pumping kala clash lag en pau masam go pumping issue WhatsApp group lima ge jang bing athum bing rara sa dai thum hili Imphal khai kokrom na sai the shi the remind sa ge itong church WhatsApp group lay church event ga tong na kala ka shop ka jang ga tong jili update ka sa nei ia chili ma jang rang ei ja ka group chili ma jang ma nei ja ka ashers bing lino with phone number ka pil ka hai misalo itum group chili add salaga information ka shock zang hi tha da lei chi tha da lei ji thai la gai tum Imphal khai kokrom chatwa vai sa se ki chi hangai la ge appreciate sai la ki shi TBC Checkon wi yaw no bing psychorally in a ning shingai shon ge ji kala tha da masot mi khaya kha ji ta la aina pam la rally ka hao rally Pakra kaji he jang here like she make up kaji akane kala he in a mum line out in a iwang pastor sacre church ne laga tada chayang ain love rally pakra uglung le shon lakle here tada pastor iwang encouragement ka hak kale go kaji hangai la chine ji hangai shon ne tada rally ka power na cham ga chat malai la ra da klai thai laga ning shila ko aring thor ka thar aka da klai Yeah, I told the Korean TBC Checkon League, which is Saga, Nalila welcome Sadly call, the Rawi saw coming, but I made a Tashu Mirano, which is Hangai. A Jonathan Sunday Bamnu Kare Haptali Tuna. Is Jesus on your boat? No imberi Kongli, Jishu, Donglika, Matonglikla, Kajumramli Tumpangrum. A ring a torva. Aring the Torva, Lot we bravely Paningunglo, Kajumramli, Machukrum, my here on Sunday Machukranjine, Kaishi service Malay to the Chitongan Bam Masatu Jinia, Achi Aring the Tor. Remember Lot's wife, Lord we are bravely Paningunglo, Lord we are bravu Maramli, Machukrum Nijin, Lord we are brave. Our Amin Kibahodo, Masambang, Tada Lord we are brave. Lord we are bravely Kisho how the Bible now, Luke 17 with 32 li. Ngaro coin Lot we are bravely panning low. The hang like a verse now, Shilak, Kashina. Bible li shimmy up with a verse with a clear Jishuna chapa, Kajuitili, Hibahi, Zanglabaida. Lot we are bravely panning low. One of the shortest verses in the Bible. Yeah, Luke 17:32. Kirasho called the Ali panning logic, let's say. Lord, we pray we maramli itumna. Pasarai the kuye, kajunga take high sha haila, lair sarer. Ka Bible li paningunglo, kajihitra kashidhang. Remember Lot's wife. Remember kajihi Bible li tra kashidhang. Like he kigang le jaga. He satlag haya, no winningly pari baya tui. Hang urajadam changli Bible na. Remember mamalai laglo here pari ailo. The kahang important summit object to yakane today. Like here, danger akaradle. Kalashi gapaile. Chimapningumaka, Kajitali hangich.
nana hima phaningo kha na klashi ka pai laya ka ji la yaw da na li Bible na remember your creator in the days of your youth no yaron shap la gangala shap la ka rali phaningo no chi tha kha na kala mashimra Lord we privily phaningo no chi tha kha na kala mashimra ka ji ka hang sana ka thema scholars ka jungana Lord we privily hiva Lot's wife was a woman who missed the highest opportunity in the Bible. Bible li khurjan ka padam tranli. Lot we approve he hak mai kam ka je tanja missa khaya. Shinawa khana rahang. Hak mai kap khai tanja. Sambang laki je ke jang khada. Ke jang kan gui laki je kham kan gui chu je. Yang missa khai. Darket chili kap chu laki je kham kap chu thu je. Missa khai. Chigata shinawa kana the katema kachum and hang lagay shingra itum nala ning mang sharaka Lord we approve gata nasahai baya kachikang sanaba yang say no ning ni chihai milo Lord we approve na kata the matame kap kajitanjaji misahogla jitum yang say we krajandili in a quick summary tada shilagina Kita darasho kyuvain Lord to pray very penung lo jawla jega. Prawn Sodom and Gomorrah sash manora gajadam tran. Rirana mikumoli young dalaga oktijili young dalaga. Sodom and Gomorrah li okti that le mirubing jili shanyang laga. Mikipa kali Rirana mayang naitua jada to me makamushum merin kring juwang. Lord we shimkur liver Rirana. Himang in an young kunga shimkur he Lord we pray Lord we shimkur hilaga jawda. Verana Shimkur jili kan shock vai intervene rag sao krajano yang Gomorrah Sodom and Gomorrah jili mitra kokti delay cover Verana yang laga kapena Shimkur akamang jia Lord we Shimkur sao da Verana Lord we Shimkur li cho Sodom and Gomorrah yon shock lo no Shimkur li kan mingai da Verana kan quick vai hot na gazadli Lord we bravely kana na rally Lord li Kanuk me ong bai mer tadam mga muiwalo laga yonglo satlo kagado Lord we pray na Bible jika padam tran Lord we pray na Sodom and Gomorrah we mikwi khangayam phasawe ningachang ringapha ningyang khung khamata thaisrai khamata shimjuwi apamju ringapha mamalairer manothar thada Rao kahang magana to the young hours day. Narung hours day, ya, kahao na leader. Tell a young moon jana. Machiwi pakr, Nasati hours day. Pillar of salt, hoda, Nasawa. Kanang high krajane. Chining high milo, laga, young was saying. Kare sada. Even the Genesis chapter 11 with 27 ligapadam tranli. Genesis 11 with 27. How gapok tradakawi Magdashini gapadam tranli. She had a godly background. Lord we pray with he. Privali Thailand kaya background shimkur nejide. Privali Thailand kaya shimkur nejide. Good hada young say Genesis 11 with 27 ligapadam tranli ngana zagloshing ra he history ni hi. Terah gave birth to Abraham, Nahor, and Haran. Terah na Abraham li prai, Nahor li prai, kala Haran li prai. And Haran gave birth to Lot. Haran hina Lot li prai. Arit nang zekit klei Lot li prai bu Christian ko. Yang thaka Lot he Abraham Terah na Abraham li prai, Nahor li prai, Haran li prai. Ashik tum li prai jitna. Thaga Abraham na khara nei, Nahor na gakniya nei, Haran na gaktumma nei. Gaktumma Terah wi now gaktumma Haran hina Lot li prai jitna. Thaga Haran raming traka, Nahor raming traka khrajan ma phau nei. Khat chiwing jai jile ama khar Abraham na phaula ke. Shit ka sang wi awavu nei. Israel of Bingli Sokami Yaugapoki Abraham went Kran. Taga Lord we Vanga Abraham Mikipaka Jaka Lord we Avakra Ramakop Kuchipade.
Lot we avakerde Abraham he. Kiwang Abraham Nahor Haran ashik to mich nauranda. Laga Haran Basho bawinaunda Lot he. Tell in the Bible jikabadam tranli. Abraham was called by God to be the father of multitude. Abavu ogtu gadong with descendants gadong with Abraham we now dun sa da itumli raga pra itumna Abraham we mangaina shit kasang samgapang Israel now bingling gatang ghui Abraham li virana shit kasang abavuna the pokami awi shit kasang test salaga pasa haya abavuna awi now mira kamang Isaac li kasang we tili now shumlaga sang go itili sambang sak laga ngalang na ningyang lak kena naw jing naw bom le laga ngalang na naw we naw jil ili phau lo ga dam tran le Abraham na ning hak lak kena be rang ka hang na da naw ji phu ma hot kana kana shit ka sang mangai na Abraham li mashum khami ka jumram li thumna Bible li ka ba dam tran Abraham was justified by faith aw shit ka sang mangai na li mashum ye ji tara kai thumna Bible li ka ba samaga Kala Bible we kerjane Abraham we background li chungmai the record sa ya khangatei mangawamana Lord we approve hi shidgasang we avavu we ariha khangsa dai background jingra lagagatha Bible li gapadam thani Lord thina Abraham ni shurza chong shurza thai jite Abraham we kung kava gatong li shurza tajite. Even Abraham we maram li chungmai da thaisa ji sigja Genesis 18:27 to 32 jili ka pa dam tran li Virina Abraham we khanganai hi kya khanganai khla ji thum jili ka thaisa manga Abraham intercedes for Sodom when God was about to destroy. Virali Abraham na intercede ka sa sehava ka sa khrtani thum na pa laga Yo, Checkon the night of Rivali, Krajan Sapai Salaji Jitada, Punning Queen Saga. Yeah, Rivana Solomon Gomraji Sashmano Jadam Tranli, Abraham the Rivali negotiate Masai in there. Say Rivra. Mi hung pangamang the commission congrong ali sa sigja. No, Sodom just Sakyang Lagla, Sashman Lagla. Sharon Rivana Kyangdo. Hang panga lesa sigja ina I will spare the whole place for their sake today. Ni hang panga kamshun kangrong lesa sigja ina spare sar. Chena Abraham na ra malung mawat me lo. Kali khada na hang panga wajili panga minus sata laga 45 kamshun kangrong 45 oktisa sigja na spare masar do. Ravana. Suppose 40, 45. Kala hangmati lay salala in a massage manmer. Atum ping ju mga in a massage manmer. And again Abraham said, "Let not the Lord be angry." Ravana mulung mavat mi arino. Suppose there are 30. Tumramang sambang sigja. Na sash manla. Ravana. The Lord said, "I will not do it if I find 30 there." Tumra mang sampang lala sash manra Abraham na ran negotiate sadak leji bargain sadak leji in the market li balaga aman khang zek thano ra tugan bu bale aman khang zek thano Abraham na rale aman zek tak le ra jo ia na lei ho ia lei pai na different sa khine I wi yak shmang na milo mulung va milo suppose 20 are found there And the Lord said, "For the sake of 20, I will not do it." Now make up that. And Abraham said, "Let not the Lord be angry, and I will speak again, but this once." Suppose 10 are found there. And the Lord said, "For the sake of 10, I will not destroy it." And Abraham returned home with a sad face today.
New Living Translation like Badam Translate. Abraham no Kanang Langena, my Shirena, Ningre Kasudan, Shim Shong Hanung Tiao, we rally parking, Masara to today. Sidamaman, Sidaman of Rivana, Taraman, Lisana Jo, in a massage manner, Hang Pung and Hong Poke. Abraham no Kanangla, gain a shimney onto our today. He now Krajani Gatong, Gapadam Tranli, oh, are we over? Shangla Kaya Manglarinli, Manglarin Avavu, Musang Sade. Look at Lot, are we? Abraham agto we now. Lot. Abraham we sehagasa or shitkasang karajan. Abraham li Canaan zang shungda shurga zanga. Abraham na jo Lot na gajiba kwirigla hi kwirigla chi kwirigla da na laying a year kami a choice kami a ba shimkur yang chui a brave godly background our vuna we rally tatlak salala Lot we are brave mirin makanar to today. Itum number 2 sarang la. Nawi nana paning ra. Nawi shimkurna. Rally katay wivang. Nawi mirin kangi jimning mana. Nana rally katay wivang. Nawi mirin kangi jino. Hangai pa jino. Nishavana rally saya salak kajuvang. Nawi mirin kangi jimning mana. None of Rally Seasaga no Mirin Makan, Seasaga no Mirin Kangi. We come get you here. Here, group Limamimana, family Limamimana. Here, personally encounter Rally Kamia, Kizili, Karana Gihankai Sano. Lord, we pray Vina. Lord, our Agara Lord na, Kala our over, Abraham na, Rally Jack, Katesala. Our pray with a mirin makandar to our virali matay satua juna. He had a godly background. Number 2, he had a godly husband. Virali kataya aghara lejigo, godly husband. Lord la virali telagijimo shingra. Genesis 11:27. Lord was the son of Haran. After the death of his father, he accompanied his uncle Abraham to Canaan. 12:5. Genesis 12:5. Canaan li nang yurjangai, thence into Egypt, Egypt li lajangai, and back to Canaan. Canaan li hanung luye. Abraham we journey gatong li Lot hila abakher saura abakher da yurjat shon ni jamini jide. Thang jiwa nong li European yurjat tak le nong li Abraham na brali chan khang zak. Abraham na brali sayag sa, Abraham na gakum, Abraham we shikasang we shongza. Lot Taiser Trak Tamquinly Brawi now today. Lot record for Trakamasam Abraham Kang Euro Mangaina Avakali Kang Euro Mangaina Lot love revaling Chilaka Hayamina Kalahi Awi Avakar Abraham Manatam Queen today. Godly background, godly husband, Lelatino. Thala Mirin, Lord we pray our Mirin Makantua. In Hangjing. In a pastor Salvang, I pray for you Shimkur Iwinaura, Mirin Kanra, Mangwang. It's like a Bible Jing we order. Bible is at a Mahang. You pray for la Iwinaula. We rally personally encounter example like a we something around them opening a law. Lord, we pray when the Lord, we pray when the Chitumli Tam me, I are in the Tor. Itumli Chitam Gassage. Church founder Salvang, no winauji, Midin Kandra, Michaela Kamahai, Hoda, Rashung Salapai. Avavana say Assassin Kaiwa take him a table, Rashung Salapai. Kahui Kami, Midin Kagan, Gangakui, which you hear, Chilimalamana, Neshavana, Neshavana, Sea, prayer warrior Salvang, evangelist Salvang, missionary Salvang, preacher Salvang, deacon Salvang, church founder Salvang, no Midin Mohui Paimana. Rivali Kataya Shimkur li prasangda Ergasalala. Very we go so Masalka Kong Liao, they Lord we pray with Jigtadaji. Very any go so Kanuk Mayang by Lak Marer Kajiji, young Mawa in a shitsane, Lord we pray with him, Mashoila,
very we maram li tra khathai sara da kui kyubang Abraham we mangaina kala aprave agara Lot we mangaina rawi maram li tra khathai sara da kui kagatumali she treated godly man Paul say Genesis chapter 19 we verse 1 to 5 liga ba dam tranli Genesis 19 we 1 to 5 liga ba dam tranli Rivana Sodom Gomorrah je sash manaura ga dam tranli Rivra ga zingrao hi Lot we shimli rang samaj de shimjun ra sai de Lagajili Lot na ring pala ke welcome sagul ga shimlung li hojang laga ngaya pi khwing sagai de nga sam khwing sagai de phasa khwing sagai de Bible ji pain ra yang Genesis 19 1 to 5 kala jing ji pada dam tranli laga Lord welcomed the angel of the Lord into his house and baked bread and offer a feast baked bread kamui sammi laga ring pala ke welcome sa laga phasang sagai de Lot na Kazingrawjili, Rivraw Kazingrawjili. Haga Damji Tran Hebrew now being contextually young Shimli Kamui Gasema Hiki Pagle Jaka, a brave in a jide. If you make culturally relax. Shimli Kachung Kame Aravang Ral Hang Sarik Hang Baba. Kachung Kame Avawa the Hang Avung Rabin the Hangdala, Kashakazahi. Imlaja, Upamlim de Tuma, Ibrahim Lake at the inner twig hung. Na prayum le gan na thui hang din na ka sang khamai avung raping na hang Hebrew being in context le Hebrew not being context le horta khamui hi kiban sam a praven na sam je thaga definitely Lord na riraw gazing raw jili welcome saw lagaw shimli shimjun ra sa khang sagra na sam hui khang sagadam tran khamui la sam mi da chat saga pha ga shagaza miza ye da hang hi a praven shepa sami plung de le ka te na malai sam ka te na sa sam re de chaga pha manga pha table jing ran da le de mathala ken valley odram muthila ko rawi raw gazing raw le odram khang de gazing raw bing odram khang de gazing raw bing shepa sa kham mi de ka ga da agajang pa am samang thu ji de Lord, we pray Shepasai, Rally Shepasai, Masamantu. Garai Gaja Kerjani to the New Testament League Padam Tranli, Martha and Mary Kerjan, Shaser Hain in Oxida reminds Hage Paningum Sage. Luke chapter 10 with 38 to 42. Luke chapter 10, 38 to 42 League Padam Tranli. Chishugala with Sahang Tipping na Mary and Martha. We shimling Sam Kavai Rai today. Chen Mary na chishu we pazingly pamjang laga chishu na tam ga jithe jining sanglak in the night. But Martha was very busy serving the Lord and she complained to Jesus to tell Mary to help. She was very busy serving the Lord tilak today. Chishu Krista shimli yautirao da ali odram yang nang thimil ngalang charlak in Martha na tiling ngalang zar ti over today laga ngalang zar shapaya and sami man laga chisula na complain ak saja ya mai igdiv Mary li la ili ngchon saglo I chorai da kang sana ba Chishu Krista na kyang do Martha you are worried and upset about many things but few things are needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Mary na agachang apaji ka pangkuyayre, awena mukitili paimer. Na natrak ko wang ngalangzar, ka agachang apava, Mary na ka pangkuyayre jine. Maray chay! Lord, we pray with Rashok takli. Shepava matalan saji. Rurali odram kangtili zang labji, siwais jerbersan nasaji. Youth we katana with little song, executive song, deacon massage, pastor massage, church we women we katana massage, shepasage, rurali with shepasage. Come a taisage. Our Muramli Trana Tomji, our Muramli Trana Taiji, our Muramli awi a bumly or drum with Kali personally mutaisage. Rurali personally mutaisage. Gazan Sar, glory Tor. Malung ring luck to go. Either we were a sheet, Tangkhul were a sheet, he
nominal Christian the hode ke thema bing na thada aming wi vreshi church kai ji ka thada ka Bible tam ka tam Bible study sa ka thada va khwa ka uglungai na rally ka changkat khang shik malai thu da ak ka chang ba jam sam bang ji khang lang char lak ka no dram khang thudi chang ji mong pi mong pam sang ji now rally mang so pam ji ya church ing lang ga zar Rawi wang itu ot sagzat. Cina nali no mirin kan rada bringla. No, makan mana. Na shimli gsai ga proud ordam khang thili mazang salala. Na shimli gsai ga pam laga ot ki gam sa de salala na ag jang ba ji pha khui pai ji de jingra. Mary na chi tha de. Anang lang zali mazang mana. Mary na chi shu phaising li pam laga Christian na tam gi thai ji na shung laga na pam ma ji de. Kama chana tarak kanglang dar shepa salaga otram ngati ka crystal imathai sathua loti brave na china ishingra idum berenli chim shok pai amra ma pning lo vreshi hiran sai na go wi samphang phung roi china assurance na no otram khang thu wang na godly background godly husband khlai wang maningla mane na khalat na brali mi ga sang mirin ga chitta ka salak ishi tangkhul ba no mang shong li ka jon sari charshi ya na ngwai la ga chat sa ga jing ma da pning de no om shung nai ishavu hi ukrli ishavu ishawa hi ngui la ge ni tum no thau jan ishavu hi rumai na sa da I tum mi mrana sa da thik a surgeon now shini I chingum shini ka shong ni ishawa kan thu yen Gi shawi lag sang ga da itum hi nui ser sau da malung ga chang tha da ning khang shai hi na now tiao ser da khang na ka tha da na ga rak lag chu malung ga chang heart patient na khang sa da rar ga lag 2006 li mawan sa thu hai no chiwi manga li shawu na mawan ma sa thu chau rang la ka an worship yang an ta sai prayer cell a khalai da chili yang an ta la ka tada siyak sali mukun la kene chat sai shawi awi mangai ne achi thumna rally odram khang te sampang he kha sia pangla kene sala chat laga maun sa thu he withili awi athumai se ha sa ka thana ba jine ili ina mera ukma khanang laklo na shawi yu mang shongli yu mang shongli ang ya na shawi hi sari charshi yanang wai laga chat sai agzing ram jangra na ngai la khai tu ne na pha la ke cái Bible tam ai sai tam phong ai sai cái Bible ni zaram hang ishavu ji mang shong lik sari ke chur chat chai na sari ke chur sang lik chat chai na ke sinam kar mang bang evening au chinam nim ra sai ya le ma hang ma nei ka chinam nim no mang shong wi wang ni ishavu ke sinam mazang ra ka ishavu na saya yang na sa chat sa la ana chishu Christali Migasang, Shitgasang, Mirin Bring Saka, Agazin Mava Merge Uningly. Tay. Tay Shavuna. Chishu Crystal in Mirin, Missang Isaka. Agazin Mar. Is it Tangkhul Nova? Issue with Tangkhul Vreshi. Nalimang Shong Sakishimang Shiman Mapi by to a Bible Jukuila, no Kumguili Sangalo. Taka people power today. No. To the Momshumne. Bible zaram hang ne Bible here nana maparang la khai nang da kaklat mlai no here thada literature a han da sai khangana ha shok la pa phok la da jili kaklat ji shok no jili kharing a tui ji shok da thada hi khamguli pi and people power phala ge shik sang ma ja ina nana shik sang ma yan thada kui yang nang share na kota mi share ne da ari ne da mi ya na mi ta ja na Our shik sang ma na kotam ji mi da la ta power gi ta da no shik sang ma na rai khai la pai pi pai khai la pai ching ya na khang sam la pai ka no chimnim Bible hi ma pa kha he ta da literature a khan ka Bible hi in pa khla da hi khring a du yung sa thyo bo ji dai it penetrates the heart ang ting uglung arukui adik lak washung da penetrates sa ga jang sa ga shab chỉ khi là chỉ có rau tùy hình này nữa mà ba cái mà lấy mình ba cái băng sập lấy lá khai à rau tùy na chỉ hàng san ba
rally otram khang tu wang rally shepa sa mi wang na ko him sam ngap re Kamateli, she received a divine message. Divine message. Genesis 19, verse 13. The angel of the Lord said to Lot and his family, we will destroy the Sodom because the Lord sent us to destroy. Our Shimli Ratsun Lagarang Lak today. No Shimli Rapisang Larang Lak today. Lot, Kalano Shimkur. Rani to me, Johran, Sotomi Sashmanauer, Joe, Satulo today. Rana Johokrana, Sakaura Sashmanauer Gji, Lord Wishim Kurna, Kashade, Kangade Mishande, Lord Wishimli Kazinaura, Shimzunra San Laga, Rapi Sang Laga, Raghande. Katala Lord, we pray with my hang sang to her today. Kajabam hi ini na shiman sakki jair kaju wangkhla kaju hiwi mi pingli chup khamatui proho wi miktali marna haira chena shiman sakwai proho na inili kjhona kazina hojna kibale hangdo Lord we bravely Lord we shimkuli hanglak jino khanali kana ushimi rabbi sang ra hanglak jite kainung jili khira shok rakhla kaju hot the Lord we are pray with take come hang sang to mana divine message sometime come mangana tu sakdam khidio Lord we pray we itum gutha say who received divine message Sunday ge jida pau khamatha ngana laga itum le hang mi jing la say pau khamatha Chimasa lo, Chimasa Bamko, Chibrana Mamam, the Routine he hung Sha Jingla, Canada, not Dengai, Hilly Shalaga, Hilly Shoktel, Hilly Shalaga, Hilly Shoktel, not Dengai. A river, ya, Majang, Ilikahang Talaka, Tanana. I said, my church come on shoulder to had them travel. Malai, ko. Lord, to pray with the Chigitano. Message for warning, can be message for. No, we more age with consequence, more than a sadly mirin, Jimshumane, Chivani Yamlo, give a shalak in the war. No, Hilimopam Limmer, 3 hours shalak in the war. Divine message straight from the angel of the Lord. Rawi, Kazingraw and Shalak today. Makwisantula. I ring Torley to Mingijali, Jitakatan Salon day. Lord, we pray with the Ragahang Takamina, Nalila. Pau Kamatha Hag Shoki with train and no Kanalila. Snan the ring that like Mumshum through the Hansal one day. Kanan and Malay on day. Kapali, she received a divine direction. Verena Chizimik High, Shong Fuji, Hishongalo the Hanglag today. Genesis 19:15 to 20. Pau say Natar Gazing the tongue Aina Gazing Rauping in a lordly hunger. Nagartri the Napravina now Malavu Kani. Kalaihi Quitulu Chimning a Kainung week Kashong Kalangli Natumla Shimanar Hai Bashina the Malung Katungla Ena Kazinauchina Hang. Verse 16 Ka ana Ning Jumbam Hawa Lord Laguisa, I don't know Ning Jumbam Laga Pat Masatujimo Chidala Brohona Ali Lumshan Hauda Alila Manalo a brave lila, Gala Anangla, the Kaninilla, me Kanijina, Atumwi Pangli, Yon Quilaga, Kainung Ayali, Quishokawa. Some Kunlak today. Divine direction. Kalivara, Hishongara, Wishongaro, Mangashong, Kunukshong, Shoglo, Giliamalo, Giliji, Zedlo Yamlo, Janamutangmane, Virana, Gazing Pangli Zanquilaga, Lord, we Pangli Sinqui. Brave now, Rabin Jilichwilagun, Kunchok today, Shiman Shoklag today. But Yamlo, divine direction, divine direction, with direction, Hishongalo, lest you be swept away. Shimana by Shine, Nala Shimandarai by Shine, Kainung, you wrote Kamaratili, Jani Yamlo, Pangli Junction Quilakiko, Ishira, Lagashiman Chokijiko. Verse 17 Atumli Kushok Highway Tili Hanga. Matigva Yamulu, Kanuk Makapayung low,
cái là tâm bạc lùng lì mang sam lắc cái lu phùng rây song yam cá hao lu mình ngờ khờ nó thum lì là truy ta hao rồi vì ra nó lọt với sim khuli chắc cái là xí sao chứ vì ra nó lọt với sim khuli chắc cái lu mà sân sao chứ chăng cái là xéo đó chance ra kami divine direction divine message ra milak chino khana li ra hang ai sim li ra pi le rang sam le rang la ge sa khyang au ro thui lo da cái là tuyệt lo jin la ning chung cái bom ju wang ina bang ni le zang khun kui le shi man shok lak today cái zing rao na không mang na chu mai ong lak lo la hang lak today mang re ong lak lo hang lak today ta da phung re shong ni yam cao lo mang sam lak lo Brana kya khale shido aring authority thumni la Brana narai ga cha le shi ji Lord we shim khuli le shi Braji aring authority tbc check on the raga da le thumni narai cha awi le shi awi lu kham shan ni narai cha da le shona ji de awi le shi ngazan sangau mu chim de khor chak da le shona ji de nali la ilila Brana ilila nali la raghang tui yam lo nana ring da le mori ji mam shum mana nana sadak le mirin mam shum mana wajing ge jabam jilma wa lo yang jing ge video clip chimi yang lo sa jing ge wat ma chatak le mori ji ma sa lo ge ji hang dak le nali ili ra hang dak le na shin dak le no phasaw wang ma kham tha ge shak ge za cha mang dak le na sa mau lo ge ji hang shon kham hang sam divine message divine direction milako kamasat now make up the hyang kup sang say she received a divine time atam man dang dula hang me go divine time where in red ka dam chi hina the things sa go gna lo Genesis 19:22 the angel of the Lord said escape there quickly for I can do nothing till you reach there na pam ji ma ba shung rang khai nang do ma sa khyang mơ ji dai nhưng nó về ra nó chắc cái lời gì con ông chúa này yam lo ta khana li ra hang ning chung ba mau da pang li chang sing khui la gang khun shop aya li ke no aya khun shop yam lo mi ong lak lo da hang cái lần đó thùng nào la phung rei ji ma ka shung rang la khai nang da ma ba shung rang la khai nang da ma sa shman phum rei na thum chili ma sa ma ba shung rang la sa shman na na thum la chang na ai ba shi nei chane ma sa shman phum rei ta da apam ji ba shung khwai Salo, Zoar goho pamji till you arrive there. Zoar goho kapung jile maka shungrang lai dang da. Kainong im massage man mer. Take your time and run. Gijidai. Atam mi jidai. Atam mi jidai. Jo. Pung trali sa khyang ro chana chimata rang ba shunglom chimne. Namma ba shungrang lai dang da ngarai ra jidai. Rana. Yong lo zor go hapam jim ba shung rang la kain dang da till you reach the place in an ling rider masa khyammer divine time ran hang lak tino thak da jili yam ba lu gajana thum jili ma ba shung rang la kain tang da in a kika masa pai thura chuwai in a kainung jili zor the ho hawa today divine time divine message divine direction milak kada Verse 23, Paul say, Lord na zwali vagashung jitharan, zimik shokhai sai, chuitili pro the Sodom and Gomorrah we dungli kazing ramwen mairi rotang saka. Verse 25, kala kainung khanini shiman saka, tampat la kainung jili okthui mi sai ko kala ngalai tungli ka khara akla mashok li mana. Lord we khanuk shong gazada Aprevana yang khung we wang machiwi pakri na sa thuyawa chuwang ne ning ga tat lak khai khra jan chuwang ina mayong lo yam lo sashmana rit lo divine time divine message divine direction ram milam ma hang sang we wang ina Lord to aprevi hi mangmunai jang tanja hak mai ka de shman sa khai miss sa hai baji Lord to pray la jang the scholars been kahang nei look at Bible I think we Matthew jili Luke jili
Shilang khai verse aga ngro khoi rak jang je khigla je ka Lord we pray will phaning lo da khang je khubang do ning ma kutu na mirin ringai da lai lagan la ning mang shar ka Lord we pray will thang saur chubang ina ning shalo divine time divine message divine direction mi de kla tam tran na sing khilo na tip khilo ring lo je dai lai gi shia sing ra ka tong ngali Lord we pray when our thor khi hangai khle jiga iwi tha dam sa lo ilira hangla ko ilira chithai la ko ilira chizu mila ko panglinam khun shok la ko khai na mang na chu mayong lak lo da hangla ko direction ba tha la ni mi ko guidelines thar mi ko kizing na no shimen shok la ko ili khai na yang ngau ko ho tu ining ga jang in a sa da in a ring ga le Yumirin, Makamshung Mirin Jilita, the eating from Shon, how the Imakanur to the Kahangsanla. Aju Hapta, he Lord, we pray with the Pening say, Shingra. No what Sajat Lula, Office Livalula, no Dukan Lipam Lula, Kuram Kunkwa, Sajat Lula, Galanzar Zadla. Remember Lord's wife. Lord, we pray with the Pening that say, Prevanitum Psycho, the Somero. Amen.